karlitang dipendro phangcho alangli Assam police ari deng kido bomahut apran kidam nangjui ajok ahok akang side long vek nang jipura West Karbi Anglong hamrin rong sopia long ingtang rak kachesong pon police giri no solibo Assam police down kidam tang ni phai krihini ajok karlitang dipendro phangcho alangli Assam police ari deng kido bomahut apran kidam nangjui ajok APHLC asong pen partir piponsi rat ar muchito pen ahiring tangrak kachesong pon Bangsolam jesemet ahok akang sai longvek nangji lapen lapuson police ari deng kido bomahut ki thengke chokpen apran karmu det anke aronave lasi lapuson asai ke claim abang phan nep ingnang vek nangji kalite kachesong ington tepura rat ar muchito pen ke hangtaram ase angtong cepadopon Lapen Bangsolam aputhak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan panongsi tokjir alu mate memorandum alu West Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pipajirpon News Report Lotikimi News Karbi Anglong Ketamtang tarik kresi hala dipendro phangcho bang alang li gari keve ga bang fulo alang li gari keve ga ajoy nei bhara dunlo hala bang so alang li chini nei kosone alang li phan ke pa koi ponason si theklong loklo hala bang so ke pa koi abang ke tumalang li tum aphan eres lo hala bang so ke eres a hot alang li phan kanghu pusi koilo Kanghu ne kali ne kalang ne sita itu bangso alam itum chini dunde. Sita pini alang lipan eres dot pen. Ulu kunci thana long dikok pen la bangso alam the. Wothalang son wan lo wothalang sosi la bangso alang lipan adak thana lo ke theng ke chok pen si alang lipan hele aling pen ke tok aphang long ta asimbo asindo. Lasi hala bangso alam kaningje. Hala bang so ke theng ke choke lake itum hanang ke chenek lo lake DC ari deng ni tum memorandum bang pilo ahok pera kang cycle long ji phan athema moheta puelo ke dam tang chikloyon phot throk ang bong aso phrang lake la khaun elo tamela song bong tameli tum phananga chenek ka holo ke lit piglo lasi isinata itum kang sai ahok pet ke long lelang la pen langdam lo pulutang te dake ni tum law and order bang ke dake ing dugru so theklong ho hala ili ke nangi veka hut longle thang bak beke unira phan ke ther ke hap ke chok theng bang hai tai hala ili a hok pet law and order phan ka chiki nei hut bang ke la ta abang ave konar lo ave ke dak bithung reng thama constituency alo MSC kili ke hut la bang ke party lam polam kali sita hok lam ke thana kok po APHLC atum sai hem ka chikim office ka chikim long ke dake nitum office abatai free dak Munira phan kidnap on sik ke ther ke hap hala so hut police tum konna lo doke e mega thing no si do lokente nili tum asai hema lu nang lu chok sin nang ke ther nang ke hap police tum ame thang ani deng pen si mobile pen si record no video ta konna lo dun katla pente people area se dekente la si dak a police banke ni tum theklong banke combat ni aking op kang lekan vet tum theklong banke munira tum a hok pet na kerai kom ke hang hot ke long le Sita thang bang be hala kang hu kang ha koi tap koi khru pala tuman bange ke sap ke choka theng hala mariam nong pipi bu thang da gali rakhe a he ma sor phan ka chiri si dun chot la phana ke choka theng la si theng rak un e lobong pan no po thang bang be jo ka thek lo lakhe nilia thek he lakhe la sila puson a police ke lakhe theng rak un e lobong pan no pula thang ma be tum phan ke choka theng ke ha thek chot la pen hala a hok pet ke chok che tuman nebek the police ke nang ni lo tuman ke तो पिनिदाग हमरेन दो सुपी रूसम सोमसिंग टी अकेंगरी नितुम APHLC song pen kache song mai deng pon lo kache song nang ko ka thei bang ke la hello non kar biang lo lu hur ki chodut karlitang dipendro phangcho phan Assam police atum neb ingnang check alang li tumari deng do bom hutsi apran dam jiro la sigel la ka bang ke custodial death pusini to hin pen bang ke la ke punang kok po athema Assam police ari deng do bom hutsi apran ke dam